Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Gina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasarita kat agserbi ko mga adal kadagiti padak a babae a naasawaan nga addaan makungkuna a secret affair. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Gina, bakit? Ako'y ayab ka lang ayab. Adar aramid at iji kusina. Kaya't ko kumatirumuar. Uray, ijay salas lang. Ay, nagdagsan ka nga ipatugaw dita wheelchair mo, Fredo. Ipan ka dita salas, kalpasan na. Sumagmamanula a minutos, agba itulod kan tumanan iji silid mo. Makaumakan! Anyay, tararamidam. Lut-lutuak nga ro, jay lugaw akanam. Amumot asaan akas kari na ti diet mo, gapo iti komplikasyon asakit mo. Sige nga, Rod. Siyak langan ti mapanijay salas. Kabaalam? Matuang kan tumanan. Kat numadunor ka, siyak tumanan ti akin basol. Ibagan tumanan dagiti kakabagyam, abinaybayan ka. Hello. Mami, kumusta ni Daddy? Aday silid na, nakaturog. Sana rong mga kanayon ang maturog. Kasapulan na ti agwat-wat. Ibagbagak mat nga agwat-wat. Ngam natangkan mat ti ulo na. Kayat na mat ti agtugtugaw kan agid-idda. Kadwain yung kumangamin nga agpagna-pagna. Maumaak ka ni Dadim. An-ano sa inyo ni Daddy, Mami? Sana bali, mangipupuitak mat iti pagpaagas na. Narigat nga rod ti agtarakan iti masakit nang runa no nakaungungat. Kaguranak no pagtumarak iti agas. Agasam ngay day taarigat ko. Nungay mangala tayo iti nurse ang mga sikasukan ko na. Ay sos, adan tumanan mako na dagiti kabagyan na. Anya nga iti aramidag ka no nga asawa na. Numangala tayo pa'y iti nurse ang mga sikasukan kwa na. Sungarod ngan ano sa inyo, Mami. Ipa-therapy yun. Tapno mabiit ang makarecover. Kumusta ka mat dita abroad? Nasaya at lata, Mami. Di kay madanagan. Basta asikaswin nyo ni Daddy. Gayam, mangipaw-itak manan iti allowance yo kini Daddy. Ingkay to i-check jay ATM yo. O sige, mapanak to. Agyamanak, anak ko. Agrumubot ka, mat bakit? Mapanak iji ili. Umayam mo, ti kinabanglom, akas kalabalasang. Ay, tila madmadlaw mo. At dansamot pagpatpacharmi nga mi jay ilay. Anya? Kundi make up ka pa'y. Ay, unay kamutan. Inak gumatang iti agas mo. Nakaanos ka talaga, bakit? Hanggang adupay mo ti agas ko. Nagipawit ni Lorena iti kwarta nga igatang ko. Ay, kasi mo ti anak tagagtrap-trabaho di abroad. Datamot ten, ti papapanan ti birok na. Ay na, agyaman na club dito'y 10,000 nginted mo kanyak. I love you. Sika talaga. Sanak lang mo alambingan no adaited ko akwartakan ka. Love na love ka. Umay ka man kit di dito eh. Awag ak nga awag kan ka. Ngam di mo sungsungbatan ti awag ko. Adan samat sa bali nga ide-date mo. Sika lang tayo ayatak, Gina. Busy ak lang amin iti trabaho. Iso ajak na sungbatan dagiti awag mo kanyak. Anya, nakapagdesisyon kan? Apan awam mo ti asawam? Amo matasan ang mabalin. Taawan ti sa bali ang mga sikaso kan kuana. Kaslakurang mo pa lang ti panagayat ko kan ka. Saan ka man nagsao iti kasta? Amo mo't nga iayatan ka. Agdesisyon ka nga minan.
Kayat ko ngagdenatan. Hello. Apay imawag ka manan. Namiss ka nga, Rod. Adar aramidak. Bayamon na ita asawam. Si Kamat, ikanak pa'y tinaan-anay a panahon Kasla ita. Ilutlutuan manin. Imbis asak ko matias asikaswan. Ne, anya day jayan? Gina, Mabit lang. Ay ayabanak nila kay ko. Bye. Umayan! Anya ayati inararamid mo si Kafredo. Nabuong munday tabaso kan malukong. tumakder ako ma. Taipan ko di kusina. Di takalaang ngamin wheelchair mo. Apay aya nga ipilit mo ti tumakdar. Di ka nga ron agungot Diyak pa'y lanalpas di lutlutuak. Pagdalusan nakmanan, itinabuong mo agamit. Ato yan ti agas kan vitamins mo, lakay. Ay, agre-ring ti cellphone mo. Jakmot makatakder tasong batak ko ma. Ay, asino nga tayo day tanga umawawag. Mabit man laan. Hello, Apay nagbayag mo asong batan ti cellphone mo. Adar aramidak. Gina, patulodan nakman iti kwarta. Anya? Kasapulak itamat laheng. Ang Urayak ti patulod mo Itan, bye. inidap ng ti cellphone na. Sino di mawag? Saan ka diyan ni Lorena? Takasarita ko ma. Saan? Kumarek day jay. Oh, tumaramon tay agas kan vitamins mo. Apoy ay akas ta ti ugalim. No dumawat ka iti kwarta, kayat mo adda-adahagos. Kasapulak nga, Rod. Itiming mo mat ati yaawag mo. Amo mga adda nila kay ko iji balay. Adulamin. Umawag ak no anyaman nga oras akayat ko. Agordar ka pa man iti kanak. Kurang da ito inorder mo. Anya iya ti kayat mo. Kasla ka la nabisbisinan unay. Uray niya ditan. Basta makan. Kan ikanak iti kwarta Ang mga numalipatam jay daw-dawatak. Sa darumbang apanawan na kaya asawam ngagmaymay sa dito'y balayo. Tamasakit ka. Adala na panan ni Gina. Ante, Kunam itay pika tapim manaw. Sumimngatan ngam awan pailaan. Amo ka din ni Lorena da ito'y ngararamidan ti inana. Ay, imbag tadim magasak dito'y balayo. At nang patumarkan ka iti agas. Kasano no jak di magas. Di saan kan anak katumar, kan saan kan anak kapangan. adain sa gana ni Gina. Kanak ni jalamisaan. Ninsamot Ginan jay simangpat. Sige ito nakitaan. Auntie, si Kamot Gayam. Sana rumba nga panawam ni Fredo dito balayo, Gina. Amumot nga da sakit na. Adala na pan ko inasikaso, auntie. Nagmalmalam ka nga awan dito balayo. Inakpahi isaganaan iti kanan na ni Fredo. Agyaman na, tay mayo binisita nila kay ko, auntie. Nakaungungot dalat ta kanyak dagita akabagyam Fredo. Jak amo no apay akagurgura dak. Awan mo ti aramid kadakwada. Pasensya mon. Amok matkat, asanak akayat day tanga antim. Saan ka kadingag sasaon? Ne. Mabit lang, sungbatak ti telepono. Hello. Sweetheart, kumusta ka? Namiss ka, nisong imawagak. Di mat konak ano kasto nga oras, saan ka nga umawawag kanyak, taas asikasot nila kay ko. Anya, katabutang mo na ya. Panawam nga minan. Di nakman katawaan na kasta. Sweetheart, naskan nga kita tayo ta. Anya, taapay. Ipakita kan kajay katangag a motor. Anya? Panawam pa lang deta, inutil nga asawam. Tagkita ta, itamad lang. Anya? Sika talaga.
Di mo pilpilyan ti oras apa nagkita ta. Kat, nakaumay ka matlat ta. Kung naktumat kan ka, mas labnak. Ngam iti dayjay awan serbi na nga asawam. Ang mga no adda makakita ka data ditoy. Anya ko ma. Di mo laan mo Oh, nakalukaten ti paggatangan ta iti motor. Mapantan, Gumatang ta iti motor? regalom kanyak. Birthday into November 1. Anya? Oh, nupod numat lang ay ayatan nak. Igatangan nak, Gina. Kasapulak ti kabarbaro a motor. Hello, anak. Oh, Mami, aping imawag ka. Ni Dadim, anak. Ha? Apay ni Daddy. Mangipawit kay ti kwarta. Takasapulan ang maoperaan. Anya, Maoperaan di puso na, anak ko. mano di ka sa pulan niyo, Mami? Dakkel agatad, anak ko. Yes! Addan kabarbaro a motor ko! I love you! Saan ko maamo-amuan ni Lorena? Asa bali gayam Sa wakas. tinanggasto sakit impawit na kwarta. Sweetheart. Anya ti makunam dito'y pinili ka motor. Mayat matlaeng? Uwan nalaing ka nga agpili. Sigurado nga apalandak to dagiti gagayem ko. Di mo ilabas-labas da ito iti ayan mi Ang mga numakadlaw dagiti kabagyan nila kay ko. Wen, danag mo na ya. Awan to ti makaam mo nga da relasyon ta. Kumusta ni Freda o Gina? Da kayo matgayam tatang. Nasaya at man ta nakabisita kayo. Ilutlutwak ni Fredo iti kanan na. At dangamin madamdamag ko. Isong imayak. Tapno damagakan ka. Anya ka diday tatang. Ingatanga matkano iti motor. Dayjay adjo. Anya? Ni Jonathan. Jay istambay akalugaran tayaw. Jack amo day tayo bagbagam tatang. At da relasyon yun niya. Saan kayo man nga agsasao iti kasta tatang? Ay kababain, Gina. Kababain day tangar aramidam. Awan dakas ngar aramidag tatang. Apay ay amamati kayo kadagiti sao dagiti tattao. Siyak ati patsyan nyo, tasyak ti anak yo. Bagbagaan ka, Gina. Apay nga aglibak ka pailaay. Saan nga min apudno day tanga ibagbagayo? Da kayaw ti pag-iistoryaan dagiti tattao ditoy. Nga da relasyon yaw. Amom no asino ti paggap-gapuan na dayta? Ni Joe, amismaw! Anya? Mangan ka, lakay. Subuan ka. Sana ka mabisin. Ada ka din na sakit amarikriknam? Apay analiday ka? Diyak kayat dagiti mangmangag ko. Anya amang mangag mo? Nga ada ka relasyon mo mas ububing. Fredo, saan apudno dayta? Nakasaritak ni Lorena. Imbawag kanyak. Dinamag na no kumusta ti operasyon ko. Katnakla at idinaamuan na sa anak ana operaan. Ha? Dimawat ka kano iti kwarta. Dakkel agatad ti kwarta. Nangusaram iti dayja a kwarta. Fredo. Di na kun alilawan pa'y. Amok nga do ti pagkurkurangakan ka. Nusan ka na naragsak kanyak. Panawan na kon. Aramidam ti kayat mo. Fredo. Si bibiyagak pa lang. Ngimluklukwan na kon. Kabailan ti konsensya mo aramidam day takanyak. Gina. Siya klangan ti mga sikasukin ni Fredo. No mapilpilitan ka lang. Asawak ni Fredo, anti. Rumbang lang asyak ti mang taripato kan kuana. What? Pudno asika. Ngam ammo mi amin asaan mon ngay ayatan ni Fredo. Saan nyo nga ibaga ti kasta, anti? Tapay katasanan. Ammo min ti amin apalimod mo, Gina. Awanan ka itibain. Gina,
Inwaragawag mo kit din nga da relasyon ta. Naperdin ti reputasyon ko. Saan ko ngayon waragawag? Apay ko mga ramidag dayta. Kinantsawan daklang dagiti babarkadak, edi nagiinom kami. Ket naibagak, aginatang mo jay motor para kanyak. Dita lang. Di mo pinanunot nga agwaras dayta nga imbagam? Gina. Agsinatan. Anya? Maminpinsan apot de konti relasyon ta. Saan mo nga ramidan kanyak dayta, Gina? Dayta ti desisyon ko. Kat saanan ang mabaliwan pa'y. Lorena, anak. Dandanin malpas ti kontratak, mami. Kaya't kun ti agawin. Ngam kapoy tinaramid yo. Tiyakon kayat ti agawin. Anak ko. Apay anay ito radyo alino ko ni Daddy. Pakawanan da ko, ma. Insukat yun ni Daddy iti mas ubing gamda kayo. Warta lang ti kayat na kan ka, mami. Apay aramid mo dahito, mami. Dumaw-dawat ak iti pamakawan. Iti baso na naramid ko, anak ko. Pakawanan da ko, ma. Mariknak nga dapay laang sakit tinakam kanyak dagiti kakabagyan ni Fredo. Ngem nagbalbaliw akon, Mr. Lonely. Kat impamaysa kon ti oras kan panawen ko kini Fredo nga asawak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Gina. Gina, pagayam ko, agyaman aktiing ka pa nang ipatulod iti kapadasam. Tinapatagita ket naamiris mo dagiti bidot mo ket nagbalbaliw kan. Agkid daw kamat iti pamakawan ti Apo ana marswa. Tapno naan anay ti pannakalag-an ti riknam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Gina adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo kan iti direksyon Virgie Paclay. Sound effects Jun Reb. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.